kay Santa Isabel llaqta chapi tarikuniku kunan qhawarichimusqaykichik kay plaza manta pacha kay sumaq árbol niyoqkuna kay árboltam ciprés qeñua masta asuykusaq iglesia punkuchaman kay iglesia Santa Isabel llaqtapa ñawpaqa sutinkarqa Chiripampa kay llaqtapa kay pampapiqa mana imapas wiñarachu hasalla kara kunanqa lliwña plantanku tukuy árbolkunata chay reforestación nisqanta natinmi llaqta sumaq quedaron sumaq tukuy hanaypi muntim kachkan eucaliptokuna kay callita qhawarisun kay calle Ana Marin Chimloquchaman kay callekunapam sutin Girón Manco Cápac waqlawpi kachkan Girón Amaocllo wakpi Girón Pachacutic kachkan Girón Huayna Cápac Girón Atahualpa kana kachkan Girón Huáscar chaymanta kachkan Girón Yawarsongo el último Inca ya kayninta kunan rison chay ñawpa llaqtaman hawaykuq chay ruinaman kay izquierda lawninta kay plaza manta rina chayninta kamarispa kunan chayta wiyarimusqaykichik qhawarichimusqaykichik chay ruina arqueológica Chillwamarca sutin según la historia pero ñawpa mayor runakunaqa hinakunankamanpas riqsin ñawpa llaqtallawan kayninta kamarispa chayaykurusun kunan kaypi qhawarichimusqaykichik kachkan escuela kaypirami ñuqapas liyirqani escuelapi kaynintam kay escuela qipantam kay ñanrichkan chay ruina arqueológico ñawpa llaqta nisqanman kunallan chayaykurusun wakmanmi risun hinaspa chayaykurusun kay pampata qhawarichimusqaykichik kay ñawpa huchara karqa yaku huchara ñawpakunaqa alli wata kara unay pararaynaptin kay tukuy pampapi yaku tukuy hanaykama huchama escuela qhipakama kunan ma huchanñachu kay cambio climático nisqawan lliwña parapas ashlaña yakupas shamunñachu chaynata kay pampapas sutin Turunacana pampa kaypi imaynanpi chay sutin karqa Turunacana pero kaypiqa aswanqa turuta mansanku kay tukuy pampapi turuta mansanku chay manara mansqa turukunata yapunapaq kay kuchuntakamam ñanrichkan chay ñawpa llaqtaman kunallan chayaykurusun hanay dañarishkan pananchinkuna wawqinchinkuna aypaykurusun kaymi kay hatun punku kay Chillwamarcaman yaykuykunapaq kunan yaykuykuchkanchikña hinaspanchik hatam kachkan siqaykurusun ñan kachkan hatun ñan hatakunata qhawarisun kaykunaqa ruinañami kay wak chimpakuna ruina tukuy urqum kachkan ruina
Chinka tukuy jepan. Pero yo cancha kay centro llamar eso kay chaupi principal nisqan ruinaman. Tukuy intero por usha chuanchu simanantimpas. Hatutum kay tukuy okukama tukuy qasa tukuy kay se goroso. Ya kay piña katkanchik chay kuchkanchikña kay hawarichimos kaykichik kawuk wasi kay halaykuq wasita kay inka kunapa ñawpa runakunapa wasin karaq kay kachka uchku pediki runa tiyarqa a ver si qarusun paykuna achka patatam pirqasqakupas hasta uno nayduraqta rurasqanku wasinkuta ahí está kaytami kay tiyarqakuriki kay ukupi rumillawan hawanpas techunpas chaynallatak tukuy miriqmi hawanta puriptikipas tuñinchu kayqa kayñata kay qhawarismus kaykichik kay alliq lawpim kachkan rumilla kaymanta paykunaqa wasi rurananpaq rumita pakispaku ñutuspaku kay machu rumikuna kay ichuq lawpitaq llaqta kachka wasikuna kunallanchay karasun kay paninchikkunapas kay wawqinchikkunapas kaypiña paykuna rikuchkan kay patachamanta hawaykusun imayna uchakunakachi wayraykamuskanka wayrapas yaqay loqotapas apachkan haqay waknallaña rikuriykanchik waknallaña kay kichka sankipas urqu patami kachkan wakmanta rikichay inkakuna chay wiraq huchakunari wakmanta kuidaq wakmanta imatas mandakuq pataman kaytami yanrishkan llapas sachakunapas kachkan tukuy sutiyuq kay kachkan kay puntaypi hantu wayta tiempoqa pasarunña wayta chakirunña agosto septiembre octubre tiempo kay qhawarichimusqayki kay tukuy hatapi wiñaykuchkan sanki kay tukuy pampapi kayninta ñanrishkan carretera ruwarunku qhipa marinankupak kay ruina chawpinta kay ruina wishchusqapas yupay kachkan pipas mana michakunchu prohibidami ruina chawpinta carretera ruway ima animalpay chakrapas pero wishchusqa kaptin ya purikun munasqanta tukuy qhipam kachkan sachapi sutin tantara kichka uji kichka waqlanku kay chimpata siqachwak patamaña grada patama siqanay kunaqa risun kay uray chamanraq qallaykamusun kunan kay yaykuskanchik hatun rumi uku kay piraqa kay antinmi kachin kay lliwñan tuñirun rikichitakuna tuñirqachin wasi kachkan kay muyurimuchu kay ninta tukuy pampanta kayqa kar paykunapa plazan kasqa kay pampa gente yaykuykusun hinaspa paykuna wasiqa ñitilla tuñirun kayta manchakuqku ñawpa awlukunas kaypis runa tiyasqaraq ñawpa inka último inka kay kay pirqasqa kay ninta kay ñan yaykuchkankunaqa lliwña mansarunku kaypa atuqllaña tiyanku tiempo kay machu rumi ukupi
Kayninta yaykunqa yaykuykusun ya. Hawarichimuna imayna piraq kasqanqachu kay ukuchapi tiyanqariki runa na kaypi kaymanta hawari kay sumasota pirqasqanqachu kay llapa rumiwan kaynallaña kay pirqasqa kay alto masuta pirqasqa kaypi ventanankunapas kasqa ya rumillawan ukuqa kachkaniki lliw ña allpa juntaron kayta sumaqta investigaspa kay aspis tukuyrayta arreglaptinqa sumaq kay kidarman hawakunapaq lluqsiykurusun kayta kay tukuy pirqa kachkan kay ña tuñiru niki kunan kayninta yaykuykuchurusun imaya kay kara pirqa sankipas kan ñachu mana ña tiempun ñachu usharun ña kay paray uku sumaq verdellañan juyu kay tukuy urqu pirqasqaku imaya kaypi kara kaynin wak chimpapi wakna ranrallaña rumi tukuy qhipapi kachkan wakmanta kay rumita pakispaqa apamusqaku pirqananpaq kaypi qhawarisun kachkan wasi qhawaykusun sumaqta imaynaya pirqaraku kay aychata kayllawan kay wasi mas sano niraq llapallawan wasiqa tuñisqallaña kay sumaqtam pirqasqaku uruyruchata kay tuñirusqaña kay siqapayaspa tuñirachinku lliwña qhawaykusun chay imayna pirqarara kay ya kayninta kasqariki sumasun pirqasqaku allin mana nunca tuñinanpaq kaypam kay ruinakuna kaynallaña kayta qhawarichimushaykichik munaspa hamunkichik kayta qhawakuq sumaqtam pirqa kachkan wasillaqa kaykunapipas ña tuñirujusqa tukuy qhipapi kachkan purispa ushawaqchu simanantinpa llapa wasi purispaqa a ver wasi hawanta kan purichkani así tiene anchonqa kachkancha baja medio metro wakunaypis wasillaqa ve una casa bonita pero ña tuñichkan kayninta kama kaylawpipis wasillaqa yakunapipas tukuy qhatukunapiqa partillaña sankillaña wiñarusqa esquinamantuna qhawariykarun achka wasita kaymanña chayaykamunchik kay qhipalawmanña kaymanta riqsirichimunaypaq kay sankipas waytachikasqa qhillllataña a ver qhawaykusun ladunmanta kayna waytachikasqa
kay sasa yaykuna kay tukuqhana kay mama ancha hamunchu pipas foto tomachikna porque sasa yaykuna mañan kanchu chaymi waklaw chay ñaqa hawachimusqa laytapuni siempre tomachikamunku pero ñuqanchik yaykurusунchik imaynaya kuna a ver tantiaykusun kay kaynin muyuykurusun kay tanta rikichkallañam kachkan kaypi sasa ña kichkallapas juntarwan kay kichkaqa chaykunchik kay huk wasi kaqlla mapira kasqa ña toñerisqa kay ukhupipas kachkan wasiqa piraqa hamuchkan kay wasi chawpinta ñancha kasqa intarik ña toñerachinku purispa masu machikayriq kararikin mana tullisqa kaspaqa kajabe qhipanpas imallaras masu machikachkasqa hawaykusun ya aw más niveladito más igual chayata pirajasqa patanchallata kaypas kachka a ver qhipantara hawaykusun a ver suma pirajasqa kaykunawan chamunña foto tomachirkunapaq cantollaman kayta chawsa imaninmanchik hawaykuspa mana kanchu guía pusananpaq aw nankaymanta kay tukuy hanapi kachka wasillaqa qaykuchkan mana kanchu ñan maynin yaykunapaq kay wasi ukman yaykursun hina ukun pirqarayachik yaykuykusun ya kasqamiki ventananpi rumichillawan kaynata ruwasqaku pirqasqaku kay línea toñerisqa awrayta hawarisun kasparapa kaqaypa wasillaqa ukupi partillaña awqa kaylapi sukachka aymi kachka más de 400 tawa pachak wasi 400 casas un promedio hasta más eso es lo que hemos contado nosotros tukuy hanayta wasun wasillaqa waknallan partillan chay karun tiyakura kay tukuy qhipapi kachkan kayqa partichallan kaylama hamuqlla kay centro risqallayta hawarichimuchka kaykichaq aqlaw qhipaman chachuchini paqarinkamanpas kaypi wasillaqa kallinkunachik tukuy hatapi línea chakrata rukuspa wasitapas chimpakunaqa maya may cabrajocha maya acá chololoja aupi jarawasi Huancaloma, Condorcenja, Apacheta chingaykuchu mana kuchu kay manchaykamunchik kay iskay wasi kachkusqalla sumaqcha pirqas ñutu rumichallawan taksa rumichallawan mas ruwasqaku rumi hawacha pirqasqapas mini rumi takyachira taksa rumichakuna takyachisqa machu rumi hawanpi kay pirqakusqa alto hayka metros kaykacha yaqa 15 metros kay pampamanta pacha
tawa 15 así alto tongas que was kay sumanta aso acá chimpayan poco vecino así que aso qué hermosa casa es que está mai manta se dejamos con cimiento viene mai okusumanta aksan que por okumantara a ver si jaro son imaine que jepa kacha que hayay que oncho así okuman así más luchka y luchkara kachka kay tarra jes jatenan paiguna perra sakuriki ñaw pa aulon chingunaja eh qué lindo qué linda casa kaypi kaq huk wasi toñuq partillaña supera kasqa kay tukuy ranra challapa wasipa tuñisqan pero mi pues kayna yaña kay puk wasi kasqa kay kurinña bien tuñirqa pampanqam kay manchaykusun kawaraypi kachkan tawa wasi yaykuykusun a ver acharamunchik kay wasi hatun wasi aypirqa a ver mayaykuykusun kay tuñirusqa maysi kay punkunchu kara qhipantachu kay tuñiru may lado kara punkun kay kasqa punkun tukuy muyuriq tuñirusqa a ver sumaqta qhawaykuspa riqsiykachimusaykichik kay ukunta kay wasi yaqa cimentowan luchkaykusqa niraq este es una casa un edificio pero ¿cómo han pircado así hoy? Kayqa tuñirqaña qhipaman tuñisqa kay tukuy wasi yaqa lliw tuñirusqa kay puk wasi ve partillaña kay lliwña tuñirqusqa kaypi kaq huk wasi chay wasiqa kakura kay punkun kay punkun kay isquerumun hatunman kay hanaypipas aqsachiq papelillo tuñiramusqa kay tukuy pampa ranrallanlla runa pirqanamanta kay puk wasi kaq huk una casa ahí está hanaypipas ñam sacha monteros qadiki kaymanta maymanta qawariykusun kay ukunta yaku hamurqa kaynintaka kanalarichkan maymanta yakuta apamurqaku tukuy patarami kachka siqanapaq ukaq punchaña charuswakun kunan uklawmanña riykurusun kay tukuy ukuta qhawarisun a ver ñawpa llaqta kaypin wasi llaqa kay huk wakpuk uraypi huk qhatuta kay llapallan qhawarichimusqaymi kachkan yaqa sukta qanchis pusaq partillanta qhawarichimushqaykiqa la octava parte no porque esto es tremendo porque llamamos ñawpa llaqta es todo para atrás está Pucajasa Amaupata Tijalpa Chona todo este es
tremendo. Entonces lo que estoy demostrando es una partecita, la octava parte, para todos los que quieren conocer. Todos los que vienen apenas llegan la 10ª parte a tomarnos foto. En un partecito donde que está la casa más grande, nada más. Y no conocen lo demás. Y ahí mejor el lugar. Ahí más allá hay un túnel de 200 metros, pura piedra. Eso es lo más hermoso. Algún día seguramente vamos a llegar a mostrar ese túnel. Y acá hay que son hatun punko. Y acá hay imaina pirajarako. Ya Paulo chingona kay wasita. Sumak patang lam pirajasqaku. Y kay llaman chay foto tomachimujuna hamun manan waklaw risqanchikmaqa hamun riqsinpachu. Esta es casa que está un poquito más sano o más sana. Vamos a entrar la casita de nuestros abuelos antepasados. Que hay que conchiña. Kay pampat uchkurqa kaypi ima awlunchikna paka korantin mankankunata lluña urquronku. Kaypi kayta uchkusqaku. Kay wasika suma ruwasqa. Aswaq ventanayuqkunata. Aykunapipas ventanayuqkunata wasta ruwakusqa awlunchikkuna. Qhawaриchimukichikña. Chaynaqa rikuyta munaspakicha hamuycha kay ñawpa llaqtaman. Qhawakunaykichikpaq prepara de tiempo. Kay marzo killapi aswanqa sumaq hawa kaykuna. Hanay. Pata maqa chachuanchik, qayta satichuanchik. Karu kakuchika.